so that I too may be closer to Jesus and love him as my divine Savior. Pray for, so that they too may see our Lord Jesus Christ and seek their sins, so that they too may always seek the Lord and follow him. Help us to persevere in the end, so that we will be saved. O my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishments, but most of all, because I have offended thee. My God, who are all good and deserving of all my love, I firmly resolve, with the help of thy grace, to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, our Lord cured you of evil spirits and ailments. Pray that we may be delivered from evil. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, our Lord forgave you for all of your sins. Pray that we may truly seek forgiveness for our sins. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, you were so filled with sorrow and remorse over your sins that you anointed Christ's feet with perfume oil. Pray that our remorse for our sins may be sweet fragrance to our Lord. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, you wept at the foot of Christ and your tears fell upon his feet. You kiss and wipe his feet with your hair. Pray that our tears of sorrow will fall upon the feet of Jesus and that our Lord will wipe away our sins. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, you stood at the foot of the cross and saw our Lord Jesus Christ being crucified to his death. Pray that we may recognize and witness to others that Jesus did this for us. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, you saw his lifeless body taken from the cross and placed in his mother's arms. Pray that our Blessed Mother will hold us at the hour of our death in her arms. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, you saw him being placed in the tomb. When we die, pray that we may be buried on sanctified ground. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, when you went back to the tomb and did not find the Lord's body, you thought it had been taken away. Pray that our souls are not taken to hell. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus,
You stood outside the tomb weeping. Pray for our family, relatives, and loved ones, so that they may be consoled and comforted when we die. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. Saint Mary Magdalene, friend and follower of Jesus, upon seeing our risen Lord from the dead, you were overwhelmed and filled with joy. Pray that we too may see the risen Lord, and that our final resting place will be in heaven with God the Father. Lord, help me to examine my conscience as I pray. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead all souls to heaven, and help especially those most in need of your mercy. O my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of thy just punishments, but most of all, because I have offended thee. My God, who art all good and deserving of all my love, I firmly resolve with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasions of sin. Amen. Saint Mary Magdalene, you were commissioned by the risen Lord to go to his disciples and tell them that he had risen from the dead. Indeed, you are rightly called the apostles to the apostles, and to them you testified, I have seen the Lord. To see the risen Savior was a privilege given only to a few, to the 12, to James, to Paul, and to you. This revelation empowers the recipients to become apostles, messengers of the Lord, and witness to his victory over death. Our dear saint, you are indeed singularly blessed. Wherever the gospel is preached, your story will be told in your memory. Pray to the Lord to give us the grace to hold on to the teachings of the apostles for their guarantee, faithfulness of to Christ himself. Pray also that today we may become apostles for the challenge of new evangelization. Today we pray for the persons who play an active role in the apostolate. May we, in our turn, experience the Lord who is alive and active in our midst. We may not see him as you once did, but we love him and we believe. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Mary Magdalene, pray for us. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Father, Jesus, your Son, first entrusted to Mary Magdalene the joyful news of his resurrection. By her prayers and example, may we proclaim Christ as our living Lord, and one day see him in glory. For he lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Mitipon tamo kaniting 14 a Domingo ng karaniwan na panahon. Potang masisira talob at maliligalig, mayap ing atin tamong alapitan, akakaluguran, amalyaritang ayasahan at apakipatan karing kaya katamong puso. Manalig kuking atin kometong at ating kakaluguran na kung magmataslog. Bani pagkatiwala ko kaya in kaya kong pupusanan at nano yang uring kakaluguran iti. Metong ya amalyaring makiramdam, metong yang taong mamu at ating oras para kaya kayo. Iyesus, siyalok na ing kayang sarili kaya katamu, ngayon bilang metong ang makadimayan at kakaluguran. Mamu at mapagkumbaba at makiyabe kapayapan kaya katamu. Ing manimuna king kaya katamu kapag masusyan, Reverendo Padre Jason B. Miranda. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo pong ngeni, anting meto nga pamilya, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Dios iba, ating pamakiyagom ning banal ay Espiritu mantabe kay kayungan.
Sadya tala pungin ring sarili tamo kaniting kaurasan ning banalamisa, king makuwid a pinandit ning kataymikan, adwan tamo ing pakalulu ning Ginoo. Ginong Yesus, ikang minampang kapatawaran king sinising Pedro, Ginoo pakalulu. Ikang mimyeke kami, king kapatawaran na ningibpa, Kristo pakalulu. Ikang maminatan, wana na ningibpa kami ba na kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, Yuli nakatamongan sana king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, lingusan mo laking pakalulo mo reting talasuyo mo, at malugod mong itugtuging dakal mong kalam karela. Banking malablabdang kasalpantayanan kapanaligan ampon lugod, magparati lang tutupad mipnong kaingatan karing kautusan mo. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo king kameto nganing banale Espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ning kabyasnan. Alang aliwang Diyos, subali keko, ama king masabal, king sabla-sabla. Anong keno sukat mo pang patunayan, king kapamilatan man, e kapasinalang minatol, mitmong katuliran. Ing kekang sikanan, yo ing sibol ning hustisya, ing kayupayan mo, babo ning sabla, gawan na kang mapaglunos, karelangan. Pakilala mo, ing kekang sikanan, nung tututulan do, ing upaya mong miral. At papakit mo, ing kamulangan, ding makibalo, king upaya mong yan. Dapot, agyang ginuna ko, ning kayupayan, magdalang lunos, ing kekang atol. Ing kekang pamamahala, magdalang kahigpitan,
uling burian mumu, tambing ng atsu ingkekang kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tirume ingkekang balayan, ing sukat lang pakit, ganaka ring makatuliran. At kekang anak, dirinan mong maragul akapaninayan, babye kang dalan king kapanisyan, para karing-karelang kasalanan. Amano ning Ginoo. Ginoo, malam ko at mapamatawad. Ginumalam ka at mapamatawad. Pablasang malam ko at mapamatawad o Ginoo. Ring sablang mamawis keko, mit mukang lugod. Ginoo, dalangin ko keko, sana pakiramdaman, ingka kong dalong, kaya sanang tingiran. Ding bansa kaya kang lelangan, kaya ka lumapit lo, bansamba at munya kapurian, king kaya kang lagyo. Mayupaya ko at darapat bagay ang makapagmulala, bukod mong ika ing Diyos at alanang aliwa pa. Dapat ika, o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, at inglugod mo alang kapara. Mibabata ko, at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo sa at lunusan, kahit isa ng talasuyo, ipagkalob mo ing sikanan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, daratang ya ing espiritu, ban sa upan nakatamu, uling tao tamong may na, uling etamo manbalo, nung makananutang manalangin. Dapot, ing espiritu, ya mismo ing magparalampu arapaning Diyos, para kekatamu. King dalong ayeraman apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit, ang ganaking kabubusalan ning puso na ning tao, balo na ingatyo king pilubluba na ning espiritu. Uling ing espiritu, iya ing magparalampu king arapaning Diyos, alang-alang king kayang balen,
atagpang king kaburyan na. Amano ning Ginoo. Hausan da kayong kakalaguran, nananing Ginoo. Ulinging sablang dimdam ko kang igpa ko, pepabalo ko kay kayo. Ing ginuman tabe yake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Kanitang aldo muring ita, Jesus, pepabalo ning metong atalimhaga karing kayang alagad at ngana. Ing kayaryanan ning banwa kawangis ning metong ataong sinalbag masanting abini king kayang asikan. Misa na bengi kabang matudtud laring sabla. Ing kasalang na di natangyat sinalbag binining marok adikot. Busal na ning trigo at sakaya meko. Inyang tinubo at migmulang mi kabungaying trigo. Linto mo naman ning marok adikot. Inyari ngalipan ning mena sikli napit lakaya at ngara. Wari masanting abiniing silbagyo king keko ngasikan, makananong mi samutanan marok adikot. Meki batya, yan dapat naning kanakong kasalang. Kitang da kaya ring alipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo nga ng mekibat, magkang pating trigo, apakiputputyo. Paboren yung tumubong pareho ang gaking panauning pamamupol. Potang miras ing pamamupol, sabyan nyo karing paptalapalot, tipunan yung mumunaing dikot, sa kayo aptasan at dulukan. Kay bating trigo, tipunan nyo king kakong kamalig. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Pasibayo po, pasalamat tamo king apong Ginoo, kaniting aldo, tinipo na katamo, ban makiramdam king kayang amano, at minom at mangan king kayang katawan at daya. Kaniti pong aldo mo rin susundo tayo ing pamagnobena tamo, anting parangal, kang Santa Maria Magdalena, ing disipulo da, ring disipulo o ingaw sandang ing apostol, karing apostol. Sabi ko pin po kay kayo last time, ingapong Ginoo, papakit ne at isplikane kay katamoing kayarianan ng Diyos, kapamilatana ning metong ay mahin, yapining pamananaman. Nung atatandanan niyo po last week, dimdam tayo ing talimhaga na ning menasik bini, anong no ka rin nating miras king mabato, ating miras king leledalan, ating miras king masuksok at masukal, at ating miras king gabon a mataba. At nga na ni nga pong ginuke katamo, ingamano na ning Diyos yapin laring butol ami salbag, ating puso na ning tao yapin ing gabon. Isundune ni nga pong Ginoo ing pamag-isplika kay katamo king kayaryanan ning Diyos, kapamilatan na ning imahi na ning pamananaman. At taliwaya pong klasing kwento ngeni. Ing kwento na ning Ginoo karing kayang alagad at ke katamo nga na ating kanong meto nga tawo minyal bagyang bining mayap.
Kaibat nanita niyang tumubo ating marok adikot. King seminaryo po ating kami pong malating garden king kilub na ning building. Uling burimiya pong santing, timnanan miya pong Carabao grass. At kaibat na po ning paruminggo hanggang adwan domingo, magtaka ka, ating malililing dikot at tutubo. Karen pong ating garden kaya kayo, baluyo yan. Ating kong etenam, pero tutubo at lalaputan niyo. O iting mumunang punto na ning kwento. Ing sasabihan na ni nga pong ginuke katamo, ing demonyo, manyal bagyang marok adikot. Ing nga pong gino, manyal bagyang mayap abini. Pero ing paboren tamo ka ring sarili tamo, patubuan tamo itang silbag ng satanas. Inya makagawa tamong marok. Ing mumunang panlalawi tamo king maya pabalita, o yaning realidad na ning pangatao. Agyampang makanano ka kaganaka, agyampang makanano ka kayap, agyampang makanano ka kadalas simba, agyampang makanano ka kadalas mga di, agyang makanano ka kayap ay asawa, ima, tatang, makagawa kang kasalanan. Uling, tao ka. Nung eka makagawang kasalanan, eka tao. Lawen nyo rekasiping yun ng tao larian, putang yo kasalanan, nepa. Ingburi ko po sabihan, agyang ninui ka, basta tao ka. Agyang pampari ka. Agyang pang deboto ka. Agyang pang sabihan mong mayap ka. Uling tao ka. Ating kang mayap adikot. Ating ka namang marok adikot kem puso mo. O iting realidad. Wari po, makanya naman. Agyang makanano may kaluguran ng asawa mo, neng kay mi kakasala ka kaya. Agyang makanano may kaluguran, neng kay ating bagi asasabi mo na manamdaman niya. Halimbawa, dati, sabi ko pinpo kay kayo, yang bayo kong mipaglolo, ampong bayo kong talasaw, ampong kasal, mga santingan nilulwal kay ngasbuk mo. Love you, mua-mua, chop-chop. Oh. Kalago mo ngene, kanyaman niluto mo. Potang munta kayo kayong palengki, papanasan da kayo king yumuyo. Maka-holding hands ko po. Kaibat yung kinasal, kaibat ning 3 banwa, 5 banwa, mipapate na kayo ninong mamalengki. Sabi ko kaya kayo king kwento wari, potambayo kon talasawa, minta ko king mall, holding hands kayo, mi tapilok yung babae, nasabihan na ni lalaki, ay, okay ka mo, baby. Kay ba't ni nga 3 banwam talasawa kayo, 5 banwa, mi tapilok yung asawa mo, nasabihan mo, lampa ka, mula-mulala ka. Pero naburing sabihan, may kaluguran. Kaluguran, me. Pero ating panahon, may ako kapasensya. Ating panahon makapanyabi kang masanting. O yan ning realidad na ning pangatao. Ning kayag yang makanano kakayap. Ating panahon makagawa kang mali. Kadwa, sundo tayo po yung kwento. Nga na kanuning ebanghelyo, deni pong alipa na ning menasik bini, nga na, ngara, puwari mayap abinoy ing silbagyo, mayap adikot ing silbagyo. O bakit po ating marok adikot at tinubo? Buriyo po laputan me? Nasabi na ning Miki Bandi, aliyo. Aliyo. Ing buri nang sabihan ni nga pong gino, kaduwang bagi, agyang pang nengkaya tintamo nga gagawang matsura, mapanupaya yung Diyos kay katamo. Malyari na katamong laputan. Pero panupaya na,
ing kainan tamo. Paano paya na ing kasalanan tamo? Nung ing criteria po siguro, yapin tang balang mi kakasala, mituran kidlat at mate, siguro lang mitagan kay katamo. Pero nung balikan mo yung biye mo, karakal mo gewang mali king asawa mo, karakal mo gewang mali ka ring anak mo, karakal mo kasalanan ka ring kapara mong tao, karakal mo kasalanan king Diyos. Pero at ken, paano paya na ka ting Diyos? Pero naburing sabihan, uling mapanupayaya, mabuso tamo. Mapanupayaya nga pong Ginoo. Pero inyapin panupaya na katamo, bakit? Uling didina na katamong tsansa. Banita mo mismo, realize tamo na kailangan tang magbayo. Mo sasabihan kabud kay sarili mo, sensya na, tao lang. Tao ka. Di kakasala ka. Pero naburing pasabihan pagpasensya na kaninga pong Ginoo, ulit-ulitan mo yung pamangawang marok. Ing pamagpasensya na ni nga pong Ginoo, king kaya katamong kainan ng ting tao, king kaya katamong kasalanan ng ting tao, dalan niya. Ban kanita, realize tamo sana, na itamo mismo, mibayo tamo biye. Then dako pong alimbawa, ning kayo po yung kapagpasensya na ni nga pong Ginoo, akakit tamo ka rin tawong makapadurot kay katamo. Alimbawa, ikayo pong matwa, ikayo pong lolo-lola, o matwang pengari. Balayo po neng kaye, ikayo ng sesesen, ikayo ng antabayanan, marok ko pa ugali, ikayo ng panapag, ikayo ng pagligpet, ikayo ng panapagpamangan, nakopang kabuisitan, ikayo nang wawasan buldit. Putang may nga pali kayo. Pero nakong nengkay, ating kong karokan ugali. Pero ring anak yo, pwede da na kong lasunan. Pero paano payada kayo? Buridat chu kayo ken. Baling masyas ko buntok. Ing importante mabiye kayo. Oy, ting kapano pa yan. Pwede da na kong laputan. But sometimes we are ungrateful with the patience they give us. Balayo galang pamanyese mong matwa, ing masakit. Agyangi kayong anak. When was the last time that you hurt your mother because of your words and then you said sorry? Kapilan itang imamo may sakit yalog. Uling tuturo na kamo king gusto pero peki batan meng masakit. Kapilang katauling pepa salamat kang mamo o kang tatang mo, uling ating makayapagpamangan king lamesa. O ningali, ning kay ikatamong anak, nakatamong karoko gali, alatang kapasalamatan, pero paano payada katamo rin pengari tamo? Bakit? Huling kaluguran na katamo. Ning kay kayong pamilya timngausan dam black sheep. Nung ikang sakit dam buntok dem pamilya mo, paano payada ka? Ulinging panayan da na, no? Itang mibayo kaking sarili mong realization. Itangakit mo sana na mo sisiran nimbiye mo. Naakit mo sana na inyapin kakamuanan da ka, uling mali ing gagawan mo. Aaksayan mo imbiye mo, kisigarilyo, kindroga, kisugal. Pero paano payada ka? Ing kapanupayan, tandane ni lugod. Makanyan niya nga pong Ginoo. Because He gives us many chances. Ban kanita realize tamo na baywan tamo ing biye tamo. Oy ting kadwa,
mapanupayaya ing Diyos. Katlo at katatawlian. Sundo tayo po yung kwento. Ngara kano, buriyo po Gino, putputan tamo. Aliyo, paboren yung dagol. Ban kanita, potang maragul na, auriyo ing marok adikot, ampo ing maya padikot, itang marok adikot, laputan nyo na potang matuana, silaban nyo, ing maya padikot, kabityo king kamalig ko. Wari po neng kaya ting tanaman na apapagkamalan tamo nung dagol. Pota pong magbudel fight, nano pong gagamitan bulong potang mangan, saging. Pero ating pong tanaman, nalupay ang bulong saging. Hanggang eya dagol, mo balo na eya pala saging. Makanyan niya ing marok ampoing mayap. Dapat baluming kilatisan. Na potang migkamali ka, potang ating kangapa sakitlob, potang mikasala ka, dapat balo mo king sarili mo, mali ka. Kasi ating pong taong ginawa na kang marok, kay ba't sabyan mo pa king sarili mo, usto ka? Tandanan mo, potang emo ayamin king sarili mong mali ka, emo abayo yung biye mo. Di nga liwa kasi, alimbawa, di mapilan ka ring politiko, o kaya nung elaman mapilan dakal, o bakit manako lang manako? Kasing panlalawe daking marok, mayap. Ing panlalawe daking king marok adikot, mayap adikot. Inyapin uling emo aamin na matsureng gagawan mo, emo abayo. Ingawas po ka ring konsensya nga rin, makalyo. Potang atineng kalyo yung konsensya mo, agyang gagawa kang marok, bala mo usto ing gagawan mo. At tandanan mo, potang emo akakit na mali ka, emo abayo ing biye mo. Dapat biyasa kang mangilatis. Na agyang magkamali ka, balo mong mali ka. O yan ning buri na sabihan ni nga pong ginuke katamo. Mumuna, yang makananong kakayap, magkamali ka, kasi tao ka. Kadwa, agyang pang magkamali ka at may kakasala, paano paya na kaning Diyos? Uling ban abuswan me, nuneban kanita, realize mo ika mismo, na baywan mo yung biye mo. At katlo, potang may kasala ka, dapat sabihan mo kay sarili mong mali ka. Uling nanuman ing kasalanan na emo ayamin mali, emo abayo at emo austo. Manalangin tamo kaniting banalamisa, king manano na sanang tugtuga na katamo king grasya na ning Diyos. Kabang pasalamat tamo king kayang kapanupayan, bibayo tamo sana, pambibiyebiye. Amen. Pasyagdaya po yung kasalbantayanan tamo. Sasalpantaya ko, pang tubos may upaya. Lina lang king banuam po niyato. At kang Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu. Mibait kang nuwan na Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sibpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabiye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete at king biye alanganga. Mausta mong ini king ibata mong at banwa, pasalamat king kayang kapatawaran at kapanupayan, migising tamo san at mibayo biye, kapamilataning grasya ning kayang Espiritu at nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
para king Santa Iglesia, lalo ya sanang maging talagyatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok, karing sablang balitang, bitbit-bitando sanang mitmong kapibabatan at tiyaga ring kasakitan ng kekatang panahon at manatili ring panimunan ing balayaning Diyos king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing mga siyas na pusong palpikasalang, makombertila sa aking Diyos, kabang ating pangpanahon, uling king aldoning pupul, binanang matawli, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangang atsuketi, ali kasta sana king dapat ing paniwalan at atsu karing puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, reliyon o kabilyan kimbye, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Malugod a Diyos sa tibpami o reni puring kapagnasan at ding kayadwanan daring anak mong makatipon ngeni keti, buklat mo laring pusumi at pakiramdaman mo laring panalangin mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kaku at kaya kayong daon matampang matanggap arapaning Diyos sibpang lubos mayupaya. O Diyos sa ibami, pepabanalan mo laring miyayaliwang ayining matuwang tipan king kapamilataning meto nga ganapa sakripisyo ng Kristo ng anak mo. Tanggapan me saniting sakripisyong yayampang dake karing talasuyo mo at pabanalan me. Antimonong makananuming tinggap ding ay ng Abel, banding darawon daring si kakatao king ikaligaya ning kadyosan mo, magsilbing makakabos karing sablang tao. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuman tabe yake kayo, itas yula ring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin manoib pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat aki kilala mi king karampatan mong bina, king epa sabing ligaya mo, inganguan me, ingupaya ning panga Diyos mo, ing may nang pangataw mi. Inyasa ing lunas king kainan mi, kinwamya mo naman ke kami, banding makasalanan mi kabusla ke tamuring panibatana ning kapahamakanda. Alangaliwa no ning may nang pangataw mi, akim kuma nang maging sarili na ning Ginoming Heso Kristo. Ulinita kang bedaring sablang kororing anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri.
Ikapin ing banal oy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panigapumi. Itugtugming espiritu mo antimoing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, ing Ginong Yesus kinwaning tinape. Pepasalamata na kampon pinuri o iba, piraso ning tinapit dinwang ni karing disipulo nat ngana. Kuanan yeti kayungan at mangan kayo kaniti, uling itiyeng katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis, sibay na kang pepasalamatan at pinuri o iba, at dinwang na iti karing disipulo nat ngana. Kuanan iti kayungan at minom kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, ami bubu para ke kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting kapigaganakan yu kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ing gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangas subli ng mebye, daround mi kekaiting tinapin na ning bieting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kekaing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antibong metong ning banale espiritu. Ganakan mi o ipaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo ing papami, i Florentino yung obispo mi, ding sablang pariyang pondiakono at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepaynawa king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dalamulat ding sablang meyango na biyeketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambe ning na Birhen Maria yung duning Diyos, kambe ng sanasing esposo na, ding apostol at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabanding panahon, apuriyan ng pon apaligayanda ka sana, king kapamilatanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatanang Kristo, kambe na at kaya ibang mayupayang tutu kagumning Espiritu Santo pupuryan dakat parangalan manggaman kingalanangga pupuryan dakat parangalan manggaman kingalanangga.
Pasalamat king pakalulu at kapanupayanan ning ibba nga tamong manalangin. Ikabos mo kami king sablang maroko iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang punpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babihe ko ke kayo. E mula sana mabalik danding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, lain ming pamayapan ng ponbisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe ke kayungan. Yang pangtaya po ing kapayapan ng Kristo, king balang metong. Kapayapan po ke kayo.
Kaluguran kong kapatad, oy ning kordero na ning Diyos, ing kapanupayan na ning iba, mapalag tamang yaning tatanggap kaya kaniting banal a pamitipon. Ginoo,
katataku abemku naustaka king lagyo mo ako'y Ginoo mantabe ko king biemo Manalangin tamo. Hoy paming malugod, mantabi kang mipnong pakaluluking balayan mo, at kaming birian mong biburan karing banala misteryo, papaliaryan mong ibat king sadyang biepal pikasala, bidalakit kami at mandati laking panibayong asal, itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Agkatanda kayo pong makiyagom at simba king July 22, Miyerkules, kafiestan ng Santa Maria Magdalena, ring misa alas 6 ning ngabak at alas 5:30 ning gatpanapon, at tukyan ning prosesyon nitang kabegyan, dakal pong salamat. Ing banwa eya para karing tawong perpekto. Ing banwa para yakaritan tawong migkamali, mikasala, pero migbayo. Ing impyerno, paraya ka rin tawong balo daning pamikasala, pero elabisang magbayo. Inyapinita mo, qualified tamo papunta banwa. Uling magkamali tamo, pero sana, agyang mapanupaya yung Ginoo, mibabayo tamo biye. Ing Ginoo man tabeya ke kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa amponing anak, amponing banala Espiritu. Ing Eucharistia miyampang ne umeta nangeni kambening lugod at kapanupayana ning Ginoo. Salamat King Dios.